Pahinyotra Border Disputed Redressal Forum kalalit ban ay ka memorandum siya Menteri rang ba kajala ukon ratsang mahim nagasngi nakabakar padru banbu ya kajingalang ban yatai halor kamat jang ka block 1 bat block 2 kabaran mentah pedeng kajingya kaja khaput bat kajala Assam. Chairman jang ka forum u chandami sungo ula banjur halor kajingdan kam badan kajingya keren ka basai haswa ban penlong ya kanu kajingle jurip ha block 1 bat ban shim ya karai ka bakhadu. Loong ru balakmi lenti baka regional committee kan ay kakai pot jangka syaka sarkar. Hende ka forum kala kedopat ha ka memorandum ka jangka baka committee ka klem kenjo ne panjing mod AA na kinong syang shnong kathai. Ultra Border Dispute Redressal Forum yang wala khau terpang banpe yang akhir kesan dapat ke kolor lebih besar bahwa dunia utara kini kami isi keberkah pun usia lawan sisi pun bisa lawan ayah sedang jauh cuma sama dan buruk kita tuh kian bagi lakwa angut peran menikmati yang cuma sekedar bersunau ya kan sisa bahwa lesson ground reality ni yo mahak kata ni lawan ini pun paham dari sosial bahwa lesson negara office sosial pun kan peran hadum tal yo te yo khabar ba kasorkar jala rajongi kradon lagi bentar tiba syahmat do ban penbet no ya phase 2 ban penbet ko usap ngior ko bor baga regional committee beri block 1 kin submit no ya kena report ya kai pon sya kasorkar kenapa kan umjia ke ba ja ka phase 1 nak kalian ini la tho bo institusi chief minister beram hak bang la tho institusi balukat straight to the point. Apa nukong nila ong ba katkum ki jingyo jintip ki jongi kani ka regional committee hablok wan ka khramlet le ya tra ground demarcation. Ka khramlet ki jaga ki ku kisam isnom ki than ki balase ba ka regional committee kani banlai banyo ya ka jingsi sha ka batan rai. But hakabar pada kaman nila kerpat surat ya isi ya. Ba in ai ka por ba kordur ko jongi bangin la berwandra yang ground reality hakamat jaga sarkar swaba kin poi sakanu godok benta ban sim ni kirai hak beribat ka phase 2 kham tam ya block 1 block 2 la bun teli gi appointment ki bangla pan ya kendung chief minister tambah hadu bentar empat yo te lengba jong ni ki ki bangla summit pada kesni ni khot no sundon ni ke sarkar ban ba ka sarkar kan tendek no yangi man yaga por yaga jaka bahkan dom gajing elang ke kerpang apa dengan sarkar bat mangi kan trap border dispute redressal forum haga jingi dei bat ka block 1 dan block 2 te kumpan shu pensyai kendiat mo te ka kajimut jungi bangi ongi ka sarkar bani gendu ban pelongi gajing elang halor kilai lagi mat ke bakongsan ba ka benengkong gede haga jinglap jungi mo kata kajing buno jong ke sarkar ia kata khanduli bat kapsiar sektor hi nakal yang jungi kajing thot ladap ni ladap om bat haka porba manging lai kendu ia deputy chief minister nam kan mau cui giterik rei ba presiden ru ladap ia kendu haka por jong MDA1 ba snya balang ru ladap ia kendu haka por jong MDA1 bat ni layo ban ya keren bat ni lo om ru ba kam don jimut ya ke sarkar ban penhe lani ban concentrate mo ban penle jimut ya ke khanduli ban kapsiar sektor ka bakau stan hi ke block 1 namar bala da wan ke block 1 chipo meglea automatically ke kapsiar khanduli ke ban bat kan ke khanduli kapsiar sektor kami tang ra da ka jim telot ke jong ke sarkar meglea naga da ke jim bom tip jungi ke jim bom nang jungi ban bat yelau jong purusa namar ba kan thoi be jing sisa namar ba ngade banang te mo namar bagi tu bisnong kamen I gede ke basong ngi jaj riu karbi kartiang san phao gede ke basong ngi jaj riu karbi ka langke roy gede ke basong ke basong ngi jaj riu karbi berkata pat ke basong ngi jaj riu karbi te dei tang ni gedau basong ngi jaj riu karbi ki sim ke buno ban penyesok no yang ngi jaka stage ko karbi ang asam te dei dang ni gedau kami no ngi ga jinguri kurang nang ta sami no ngi khamni kapsiar sektor